Loh, Ibae kok wakalan, Bos. hah? Iso kok wakalan iki. Mbak? Oh, ada rekam, Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diegi. Ya. Nanti persiapan ya. Nanti. Nalon. Analon. Yo. Wes anut boleh ya. Yo. Bingung ora? Ora. Ono ya ya. Iya. Hari ini harap lihat-lihat suasana nang alun-alun Pati. Ayo. Kasar di atas. Atas ya pertemanan kok lusul. Kasar. Bareng besok. Kak. Kak. Ya. Ya. Bos, kita lanjutkan nanti videonya. Ini Mas Dan lagi apa? Beli apa? Mas Dan. Mas Dan. Terus gibah loh. Bos hari ini lagi beli kartu perdana. Ngeplak mas. Kuliah sang piye iki? 29 ya? Apa guyu, Mbak? Loh, Ibae kok wakalan, Bos. hah? Iso kok wakalan iki. Mbak? Oh, ada rekam, Pi. Dodo lo. Lha baru ke vlog kok wakalan. Baik wakalan. Ngeplok, Mbak. Kok iso lo malah guyu terus nang ngeplak. Eden. Kok iso lo malah guyu terus? Ini kalau kasih nomor Mbak bisa. Bisa tambah ini. Coba. Jadi mes call Mbak nomorku ya. Oke, pas jadi ceritanya hari ini, itu Mbak Baik mau ya. Mbak Baik kok ora lagi kepake malah guyu kelan malah. Jadi luar biasa ya. Mas lihat pone. Bos. Jadi ini dari Mbak Ede sampai yang ngono ya. Tadi kalian direkam. Sako waktu karuan. Yo, Pasar ya, Jon. Pasar ini sono. Yo. Pasar, Dok. Oke, Pak. Siapa? Neger malah. Lagi ngeter bos lagi belanja bos. Beli apa, Bos? Bos. Lagi cari apa? Iya, Boy. Sarung. Sarung apa? Baju. Baju lebaran. Gue terusane, Bro. Kene temen. Film apa nih gini melo-melo nih? Iki aneh lho. 40. Apa? Wah. Aneh kesini. Akhirnya terus. Modelin. Masih nyen. Nyeni nyenuk. Konten bos, coba di itu. Karena Parji wis ternyata belanja. Udah. Oke, ngawal Mas Gembes tok iki. Sebenarnya klub pura tuh kono Desi. Atau kono apa kataku Dewi? Oh, alam atau kono. Klubmu apa aja nih? Klub apa? Berubur. Oh iso lho, klub berubur. Jule apa nih, Mbes? Ndang ayo. Yang ini keluar itu Ben. Don, wes ku ya. Ya apa bolong-bolong ya? Ini malah jos. Piye carane iki? Carane apa to? Bos, perjalanan. Nah, ayo. Wes mau manut patah kuwi. Bar nek ndi iki? Nang alun-alun Jeporo. Kira. Nang ndi arah iki? Itu bos alun-alun nih. Tuh dan lagi
Lugono bokong lho wis ngajak balik. Karena ada keperluan pribadi. Kudu kan? Dina kudu. Apa rene wegah aku metu wetu-wetu ae gajak mulih. Metu wetu-wetu ae gajak mulih gelo aku. Gatore lho. Malah gawane krep. Lu foto Dun. lengan putoke. Aku nek lengan putoke. Kamera welek ini. Piye to ape meneng ngono kuwi? Halo, Mbak. Ora. Jadi ini WhatsApp skor apa? Nah. Kalau amat dek WhatsApp wae gajak mulih lagi pelek. Lah iya kok. Ayo kene ndi kok. Medonono lho. Kok kleru dalane? Kita dene berjalan terus durasi. 2000. Tadoi musim Kartini. Ini. Sekarang menghibur tuh. Ndeloki obrut toko pakaian apa beli apa jan? Sopo kok? Ngepil. Balik lah. Karo ngomong jan. Lah yo ki yo karo mo. Tuh. Museum RA Kartini. Heeh. Kon yang alon-alon tarugan ini bosen ini ngono kae. Lho kono malah nyeneng. Ya bosen pas mau nang kene ngene model. Akeh sing meneng lho. Akeh sing meneng karo sing ora kok. Semang modelnya bosenan sih. Karo modelnya anggar maksudnya roh mening to. Roh wis sing mening neh. Wis dia wis bosen. Dinane malah aku. Oh itu. Gak oleh Bengok mlayu aku Tapi apa best tipe sing bosenan, gampang bosen. Apa no? Aku nunggu ning adike lho. Bengok wah kaget. Aku yo Kartini Raden. aku wedar maju. Kita lagi jalan di depan gedung. arah pulang. Ya wonge kan. Nyok. Gabu aku kan buat tas. Gawon. Piye. Gawon. Nah. Kesel ya? Ora nyeki Kesel ya ngedekan jam mulai. Kita sarap apa? Kira ndi, Mas? Masuk prasmanan nih. Prasmanan Den. Kene di dalan nih. Oh, terano. Menit ya? Jamul. Eji. Jamul. Wis kentur oh, jamu apa? Maksudnya film.